tuta truma thu ai hung suklang tum hi tulaya buina tlungmek India ko paya buina tlungmek chungchang le zamen toite hung suklang tum no gaita Ingleya Union Education Minister Dharmendra Pradhan Inban ello am ani ti chungtho he sairak lawin ai hung hril tum dingane Indian politician Lal Bahadur Shastri Titi Krishnamachari Natwar Singh Eraza Dayanidhi Maran BS Yedi Yurappa Asok Chavan Lenitis Kumar hi Indian politician riloi hayan ni tolvea political party dang ami anni party mun khata mi anni no anni ha hin Indian politics anlo thanglai khan tuta politics Indian politics feme ka moding talo thil pakhat anlo tho senga uma an hun laya thil tlung lein anlo in resign to lani thren khat chu anungin anin resign na en thok filima pungdam anni achanin mepui office hai anchel sunjam nok thau ami ruk chu hing hai po hin anchunga intumna serious tak atlung annole anni hautuni na nuya lo samna thillin tham takel atlung lein an hun lai sengkhan mo phurna mipui ai o tu how to minister dam anni le amo phurna langamin anni na haya in thok anloin ban ngamani zika umni silo khakha dan in thla songa kha Indian politics ading in tu lai huna hin mudinga meu tanwa abota anga ngai thein ahung ta ane ai buina tulaya buina lin takcho NEET paper leak UGC net paper leak CBSE evaluation bui chungthu hai he ani hing hai buina lin tham takal hai hin tuta sarkar fe lai mek he asuk jinga ami ruk cho mi pakhat in ban nom der lo oma chu Union Education Minister Dharmendra Pradhan ane Cockroach Janata Party CJP hai chu ni manizat limta ain thokhan India khopuya protest na satakin an thoa tuhin an lafe puijing opposition high com an protest students organization high com an protest nulepa high com an protest webok chung po tlung nung khom chun Dharmendra Pradhan chu anina poimo tak education minister ain thok abang chung no chunek man chun BJP chun angir mun chu ching fek fok takin thuin an lo hril lang ta sa uma komsang ni som pangala ya buina Lalit Modi buina chung tho akhan opposition hain Sushma Swaraj le Vasundhara Raje hai chu in banting in an phuta BJP ho tu le tuta sarkara defense minister nilajing Rajnath Singh chun an phut na hai chu donna simple ni si fi takin asima hi UPA sarkar ni lawin NDA sarkar ane minister hai in ban na lekha umnoni ti in alo hrilani Rajnathin hi thu aril he polle sarkar defend na el ani satli ringot no sarkar policy ahungin changa voisun chanin khakha thu kha ngil taka lasom tungjing mu theina umani BJP hai pol he ansul no abata bata ai suichun suksul na he an pom nom ngai hrim no suksul na an pom no le mo phurna he amo phurto an thang ngai no ani amo phurto an thang no le hin thil tlung hai po he in sim that tum na malak na ti zui ding kehni ka mani sul nung ing khom an sim num der no ani chulei chun Ingleya Dharmendra Pradhan khomi in ban num der lo mani ing ang chi poimo na nay mani ti he in don na ahung ni ropelani rilsun zam pein la BJP hai opposition anum lai anni ba ka minister in bandinga ngen na sim na sa political party an ummeu no UPA in sarkar na anchel hun lai khan 2G spectrum case Commonwealth Games case coal allocation case le thil dang hai len avelin BJP hai opposition anum lai khan ruling minister hai in banding in an phutani in ban na hi thim no chang fina ani no boina tiltlung chanchin suyani meklaya political accountability theina sunani hi thil hi voisuna ai ngir mun tong me ka chu adang lam ta hle ni inei mu chulei chun zona poimo tak
ingleya Dharmendra Pradhan Anban no ania ti ka ani jing ding ani adon na then khat chu politics hung sunga apoi mona in ngat mai ate Pradhan hin ahun thanem takel RSS a mangin chuzau chun Basrang Dala National Convener hai chen aloni ani BJP chuchu anial chawni lawin BJP organization sunga how to highlight ringzau umpol taka an si ania Karavan chanchin bu in lo suk lang dan chan Pradhan hi BJP ta dinga tangkalam tu poimo tak monument tia an ril venga tani kum khatlai met khan ONGC in CSR fund 9 thok crore zaruk som ngalai jet RSS nu ya umpol dang hai kuma tholom athodan the news minute in asuina tu ta kara an suna chan tangkadong tu highlight hin Seva Bharati Ikal Vidyalaya le sang nu ya hospital hai an thanga Pradhan in Union Petroleum Minister Achal Hunlaya hing donation tholom atam le mai tlungania minister dang en kaina noya khom hingang tholom thona hi atlung thoringa tian hudok amiruk chu the news minute in chanchin an bozuina a sang ecosystem a Pradhan angir mun poimozian musuka hi investigation hi team no mai chanan website www.thenewsminute.com a chip taka team thayane India Rama exam paper leak chungthu ai ril chun hi rama dingin til thartlung anino ti chu ai hit no ma hunlim ta so taka in thoka ka paper leak ha hin khomul an lo mu ta sa ane July 2024 news laundry ta dinga analysis thotu Sumedha Mitalina Suklang dan chun kumsang ni sompali le sang ni som Nepali inkar kumsom sungin paper leak case voice som rit paku atlunga Ritesh voice som li pari ta umbok hi kumsom sung hi BJP in sarkar na anchal hun sung vonga mi ane hinghai la ya voice som ni pakhathai chu center a BJP sarkar na noya central institution atlungan nia somli pakhat dang hai chu NDA sarkar na state atlung ani no ka leak dang tlung na state hai chu Congress sarkar vena le TRS sarkar na Telangana Uttar Pradesh Samaswadi Party sarkar laya tlung annitol hilai hin Dharmendra Pradhan chun atu sarkar na noya khom paper leak chu atlung vong atithaya athupui tak chu paper leak atlung le tlung no tingel nekin avela paper leak atlung zawa sarkarin ingang malak na anaya ti chu zona poimo tak chu anelem chu khom chun harsat na hi hitakahin ala top chung no tulai nai te sunga thil tung NEET buina UGC net cancel ani na CBSE evaluation buina hai exam dang agency dang amiruk chu hlosamna an angpu dewvong ngai mom tak chu hi thila contractor thren khat hai ama a buina thil tung hai enroll na lo nei ta sadam anni tol CBSE case su kenaite the news minute in report asim dung zui chun CBSE class 12 evaluation contract dingin board chun stage pat ni tender akawa chutaka chun Hyderabad based company Coem EduTech Private Limited in December 2025 khan tender hi an changa cholka toy te hnungin an suksuk ngalani NEET case Bihar police hain thilindik lo thona lin takan dam doka medical student ba hitaka hin biometric verification staff an thangti mu dokani bok an sui peina an musuk dan chon hitaka contractor hin asin thoding I mani ja cho company dang kuma apek song no an ti na cho ama sin thodinga contract lak chu aphalna anaya manai no am chu thuran athunani na anaya manai no thuran ni chinla asin thodinga alak na ka ama in tho lowin company dang kuma apek song nok ti na ne cho hi apek suk na company hi Tamil Nadu state cho blacklist ta sa ania company blacklisted ta sa chung angir muna blacklist ta sa hai git mun contract alak na cho asin thoding na apek suk no kan chu suksul na chum lo thei lawanya miruk cho avela suksul ngat chon institution lo samna ahung kok fukta system chaw takel enkol tu ani ti ahin Pradhan le aharsat na sukto pel thai ani no hi system chaw takel avela indik no na tlung jing sukfel na dingin malak na ing khomane no hi buina pakhatani bokane chuzawa chun NTA an nok via NTA cho e hi tol furing uma National Testing Agency ni in India rama exam poimo tak hai an hui hot lak NTA chung thu atam takin an ri lo thil umata a ri kham tam tak umanti
NTA hi dan mumal tak uma indungan no Parliament Act mga sim common no Societies Registration Act 1860 mga kumsang ni som pasari Indian Registered Society na ran velani chuchuri zinga poimo le chuchara chun researcher Rahul Verma chun hinghin alauti exam hai buina 2028 chai me khayang atlung huna NTA hi amo phur tu dinga dan mumal tak indunga dan mumal taka indung a umno thu arila ama nuya exam candidate hai chunga thil suksula mani indik lawa umchun zika mo phurna NTA in alak na ding inhlungna ingkhomo no ani need uji sangni somni par cancel ani khan khahuna formal taka NTA in mo phurna alak thai umsun hai chu registration for what le exam fee cheng sang le jasari refund tho hai bak tho thai dang anai no hangai tula India rama student anuya nuitel hain atlatel akumtel in but saina hunan mga sungkuin nei le nei lawin kochinga dingen tangka tam takan seng tangka le lungrel sol na hai po akrora kortel man hu thlingate amiruk chudan ang taka hirning chun hi har sat na suk fel na dingin ing khom angir tak tak umno hi system hin exam fee chaw hit puyani ti chu ching takin an langani chu ai hang ril lang haya in thokai hong kir nok na cho mo phurna an no le mo phurtu lak chung thu bok ahung ni no kani November ni som ni pani sangkha jaku som nga paruk khan Tamil Nadu train accident a sinara plak takan tluna passenger miza som nga ne ka taminan thi phane aram phe ka sun na le lungsen na tlunga khang hun laya railway minister Lal Bahadur Shastri chun kay kamo phurna kay mo phurtu kani tin congress ho tu tam takin remtino hai sin kham mo phurna la in minister anin ain thokan banane Lal Bahadur kha train khaltu awani kherno accident kha ama memal tho sul na liuli wa tlung khomani chungno amiruk chu a department chel tulu tak kuta mo phurna aw maniti chu aring na a hit fee me maniti an langani India ram sunga sit na tlung haya hingang mo phurna la a mani ni nain thokain ban na hi ai ril lang ta ang khan avel na lautlung talaka kha principle kha in thla song pai ani lak thim no changna ani no a thim no changle chang no chu court in a feeding ani lem chu kar la ka chun minister hai chu mi pui ai o tu an ni na el chaw ni lawn alukhai tu an ni na mo phurna la tu dinga aram mi puin ai be sei an ni hlak zona dang pakhat lin taka umno ka prime minister modin ing thuam ani a in tluna tum tak he India ram sunga ing ang hlo sam na le si na thlong sin khom minister hai chu mo phurna la lawa tok chang thei lawa hum tlat na system hi BJP in asima manta chu zona lin tak adang ahung ne no kane nuna lin takel chol ka thum lai jitel tho ani takhoma pradhan in angir mun in chikhat khom alan son no a chunek man chun home minister Amit Shah le dam anlan muzak zak jing Gujarat boina a in thok modi le sa hnu ya hin minister in ban na hi dokana a ngai no reng BJP ta dingin Dharmendra Pradhan hi apoimo taluam BJP hin minister in ban na Anton Dingsul nu an sim nom no reng lem tuta ngirmun fe mek anin le BJP polin thui dan anin Pradhan hin in ban na apek lut renga umno lema ringdana chun ministry portfolio in thlak kulna a umel thaya ringani Pradhan hi in ban kherlawin mo phurna in thlak dang lamna atlung ani chun BJP hin protest ho hai anri asuk dei thai ringa uma churul chun tuta buina fe meka thilin diklo tlunga hin kan fihlim mo phurna kan nei no ti ansuk lang na ningal bokate Central BJP an sarkar nong mi puinu na lin tham tak takatlung ta CA buina lo nei to hai buina Delhi buina le dang hing thil tlung lin tham tak hai hin mo phurna langama ni na in thoka in ban na hi BJP noya hin ril khop ala tlung meu no a tlung no ang tluk le mani opposition hai ta dingin Pradhan in ni tina office ala lu thai pe chu sarkarin asuk sul na mo phurna alak nom no tina ahung ni a BJP ta ding rup chan Pradhan in ni tina office ala losing chu kholai dunga pressure hai mi pui pung khoma khek nari hai mei ngir mun in son mei nong kan ti anin entirna ani thaibok parliament monsoon session afe meka hi buina hin ing thilam ahungen her su pui pe ding lo hai thlir sun zam pe